Mayam Krumzari domning Bribus Impact News ni I Joyshree Usham na Impact News ki manung hunada taram nokchari. Exactly tha magi matungda Yumnam Premananda luchingba Manipur lengak ki cabinet ministers singda ngarangji portfolio yenthokre. Aduga portfolio yenthokpasre is the only four ministers. Four ministers ikanaknano haraga anina deputy CM aduga animana minister aduga chief minister masa yauraga. Aduna portfolio si yenthokre akoi minister kharada aduga lemhoriba portfolio singna chief minister Y Khemchan mana adum yengsindani hairi adubu hauzik phawbudi akoi full cabinet ti suli leitri full cabinet si tarani thoi ogdamni hairi chief minister yauraga adu full cabinet ti leitri portfolio si yenthokre aduga hariba portfolio si yenthokpasre is the manungda coalition government obnina nungaitaba phongdokpagi pausu akoina taba thingnajai habadi minister gi portfolio pi matamda asi kitang penjade habagi adugumba pausu lei aduna ngasi akoina khana jagadoriba topic asi portfolios given where is the full cabinet aduga akoigi panel members na ahan bada I have ke right maktada lenction biriba oza Rinku Khumukcham editor the Imphal Times oza botaram nokchari aduga on my extreme right, election biriba oza Dr. Chinglen Maisnam, Professor, Department of Economics, Manipur University. Oza bustaram nokchari. Aduga akoigi ahum suba panel member na oza Dr. Yumnam Premananda, Associate Professor, Head of Law Department, Manipur University. Oza bustaram nokchari. Ngarang asi akoina hoji yauksang marangina newspaper kaika de kem phongdre adubu akoi electronic media de dum miam damakta seba tawduna pause dum puran lakchari duga akoi ngarang gi damakta de yam breaking news oikibani after 1 month thamale rega portfolio yen thorak pasre is da akoi full cabinet sina kam kan legdori ba expansions na kam kan tawdori ba haibagi adugum speculation mayam rakta exactly 1 month ngarang smaina portfolio yen thorak pani duga hariba portfolio yen thorak pasi matung ina deputy CM nemcha kibgen Rural Development and Panchayati Raj and Tribal Affairs and Hills Department se mauna kusina kre aduga Deputy CM Losi dikodana Public Health Engineering Forest Department amadi Environment and Climate Change Department singa si mabu kusina kre aduga Minister Govindas Konthok Jamdana Home Department amadi Youth Affairs and Sports kusina kre aduga Minister Khuraijam Lokendana Arts and Culture amadi Tourism Department kusina kre aduna aduga lemhoriba portfolio myamjida Chief Minister gi makhuta loimak leikre aduna hoji myamna hangliba wahangdi chahi amasu fazalaktre hoji tenure se loigadaba aduga full cabinet su leitre aduna powers myam paisan ba aduga marak se is portfolio yenthokpa da kitang penda bazu khara yawba mamitari aduna ahan bo hanga se oza Rinku da lakchage oza hoji akoi only 4 ministers full cabinet later. Masi temporary arrangement ne can be bra natraga koi matam khara gi matung da step by step full cabinet se lakani can be bra Manipur gi issue me am chaw na leibase only kano cabinet se su da bida leibasina dum handle taw ngam godori browser cabinet suba natraga su da ba haba gi wafam chi laktringa gi mamangda aina hana hajani gi potti akoi gi popular government ama leiriba political circle dagi elected members sing dagi loina na leiriba BJP gi magi karak pasing dagi plus mathangi lakadaba election gi yenga kanda strategy popular government ama thambasi yamna darka oye na mayam demand tongnarak padagi haiba tare the February gi 4 da waram gani keno ma akoi gi Sri Khemchan ji keno laurakanda chief minister oina or taking taurakanda mase hakhiba haitare adu matungda atopa tashengbagi di keno gi magi advice ta cabinet me ama nataga deputy hapana singbudu tawgadabadu magi advice tawribra natragana somebody's ki keno da direct tawribra adu haidi magi lakadaba poram du lala tawribra chumna tawribra haibudu madi akoida kitang men taba madi walik haidi cheda di tawrumgani cheda tawdabida karamba mongda tawribano instruction am leidana Sri Khemchan magi team ji oibedi na advice tawraga hapibra haibaduna atopa mada thamase akoina swaida yengba yariba pot ama khakti February 4 da akoi gi wasak lograba matungda makhoi si chief minister leire deputy chief minister ani leire aduga hujiki minister ani maga wasak lograba matungda March ki 4 da thama chupna moida portfolio amata pidana thamba haibse masigi kano si implication je karino haibse koina ma change chief minister oire har kanda dagi ma thama sigi manungda karino yam lauthui ko administrative power di decision administrative power have tare mana lauthopa ya se ma
minister amoina kari lauthok pe chief minister amoina kari lauthok pe khot pagi yai hai se lauthok padi loi yai tawadabu without proper portfolio amat paidribane haibdi government ji governor gi council na dugi matamda dum chalai raga lei tha mase kaigino da chief secretary tang mari da thuiba portfolio gi pot se thoktring da di moisi karamba government oi se khoi khangde ba maswai da khoina chingnaram ba si kari chingnaram ge haba matamda sri khemchan da akhoi gi hujik leiriba BJP gi moi gi political keno sina party sina sri khemchan bu chief minister gi khalaiba aduga atopa deputy chief minister khalaiba aduga cabinet minister ani ga khalaiba si masi khemchan gi laibak si masi inkhalaurasanu natragana masida magi opportunity ama pirasi haibagi wakalonda piribra natragana masida akhoi laibak ama yengasi sri khemchan gi magi tunggi potse magi political career se masida challenging oiba task ama piribra se akhoi adwaida yam kanna khanarami haitare adubu so far so good haib tare ngasai gi tang mari sida itha thajadana portfolio yen thulopse masimadi akoina kare haita khara appreciation amadi change cabinet chawthokpugi wafam dai kona lakjage ada hujiki moina changi bagi maramdi appreciation tawma changi habdi government amal leire habane se government sema ba matungda assembly kawgani haina khoida taba hoki assembly ma first assembly ma kawdaba yaroi magi either magi majority proof to wagini khangde magi potsigi yaning bagi confidence ki khoigi haidi mayam gi amal leidana ko au to wagini khangde natagana assembly pham taragadi portfolio ta pidaba adugumba chief minister amadi cabinet minister singduna assembly pham matamda kari wabu khanaduno se aru amaneba Number one, aina thaja jabada portfolio pire ibasi India gi akhoi gi mogi BJP gi lusing basing NDA gi haibtare sina Manipur the government ama CM ba haibase mogi yam tangai phadaba kari no bada in connection head of the akhoi gi election kaino da lakadoriba Assam da lakadoriba adudagi West Bengal da lakadoriba ate top state sing kharada hangadoriba election mayam si yenga kanda election sing sigi strategy yenga Manipur gi phibam sida BJP na panba state amada BJP gi mandate labor state amada smai tawdana portfolio pidana smaina lei government box sendana lei hai taragadi madugi kano da impact to yam chauna leigani haba mongda maji semak pa manbagi pot amadi adum akhoida uraga leiba hai tare kaigino da kahani akhoi sida kano kano se sangdok taragadi national emergency ma laukthok patabani aduga chahi ama phara abani na chahi ohum bok sangdok na ba PRC gi matam du lei hitardi sangdok hi taragadi adu sangdok hi matam da okay PRC sangdok hi matam da moigi yamna khoigi electoral politics da akai ba lei thangnaba state Assam da maroina Bengal da leibani na madugi semak pagi mami se koi taraga dum la hujiti finally government laire now the real question is hujiki cabinet se expand tarokra toroidra or mari khatang minister mari khatang sina duga CM yorga moina Manipur issue je thengnaba ngamgodoribra loimak administration je phajana pangthokpa ngamgodoribra haiba questions ne miyam na khang je waza BJP gi hujik leiriba khoigi chief minister masabang na su natraga any other NDA da yauba khoigi magi partners align kan haitare mai partners sing haitare moi na su hari se center dagi pirako poto khoi adum lawgani haibagi pot ama adum leiraga lai aduna cabinet minister si khoi hoi magi total magi khoi state ki oina di 12 leigadam including the chief minister ko adugi leigadaba pot si mapung phaba natraga madugi masing suba sudaba haibagi wafum do thangraga cabinet minister ama form tawre hairagadi moi da government ama leire haibadu leibani na aduga center gi intention su clear oide whether they want to install khoigi sidai sida chap chaba khoigi yamna administrative power leba decision maker gi making gi capacity leba aduguma ministry ma cabinet ama pambra natragana next election gi pot ama sagatna ba pambra haibagi kholona amada akhoigi masigi keno government je formation gi pot yam changna akhoi ui haitare anuna khoigi hujiki leiriba keno sina government sina magi political keno me amdu akhoi anouba cabinet si expansion sida makok chi angani haibagi athdi kari marang gi aina makok chi angani haibagi athdi kagino da installation of the popular government laga chief minister si sak lograba matungda thama delay tawraga portfolio pirine portfolio yen thok padazu yam matam changmani na expand over the omhen chang dong mali sin changali si kari gino haiba yam chaw bo hang amane
portfolio yaudaba minister kano hujiki kano duda cabinet chief minister oragasu makhoina kariguma amata administrative decision se lowba ngamdeba even assembly phamba matamda portfolio yaudagari kari khanadorino kanana pukalakadorino finance ki pot haibadu leba adubu hujik yaure atopa khalakpasida halak atopa khanbasina se suppose hanagi ariba chief minister kano MLA singdagi kano gi akhoi Yumnam Premananda Shri honorable chief minister sina mane advice toroga mi khara magi oiba team ama semjaba matamda BJP gi whole calculated akhoi gi strategy sigi si kairakadra adi mi khara moi pendaba polakadra adi hujik makti akhoi taja source ta chumba natraga lan by the subject to ko makoi na harakpadugi matungina yengasi tawadabu sidai sida moi si ama hakhibada ama pelhodaba adagi BJP gi reputation sida handaki thokriba crisis sida pendaba khara leigiba adagi MP election da makoi gi keno se mandate phanghodabagi pot ama leibanina masidai da karigumba mi khara hapubada selected na akhoi hapu matam sida madugi hapuriba miduna moigi BJP gi organization sida karakadra haina khoi swaida khandraga center dagi yam chong urugada ma thank you za aduna hapa matam da moigi structure da karakpa yabagi aduma mi paibla leibra habigi wahang duni mathangi wahang ase ha oza Dr. Chinglen Maisnam lakchage oza hoziki portfolio di yenthokre minister khara da but minister khara khatamak leiba sida is da yenthokpa portfolio sida su pen da bagi pause akhoi na dum taza have tari ngarang ma khoina phongjaki aduna especially NPP National People's Party hoziki coalition government gi adugi partner oiba moigi maikai degi hozik minister khuraizam lokenda pir portfolio art and culture amning tourism department gi famje pirak paje kitang nuai taba phongdok rok pei paungni aduna swise ozai mor kari thambine bu amarom de yengadi Manipur si arts and culture gi konungni hari ni natra koi Manipur sakta isi sports adu arts and culture ne na madum lere aduga amana koi Manipur gi khwaidagi koi thune yangna chokhat pa yaba aduga yamna paisa changdana matam changdana koi gi paisa tan ba yaba adugumba sector ama hargadi akoi tourism jamane aduna me gi akoi gi sigi irang je hodingai 2023 gi me si laktinga gi February tha adu oramni khali Manipur da akoi gi foreigners akogi investors mayam amam pandagi laktana koi B20 gi summit sidaida Manipur haigi bisi kai no haida India gi chaukraba akoi union budget sigi magi kaithoi ba sahi gi tourism gi budget to madudagi dabo hena Manipur khakta da koi America gi koi farm amana lupa $1 million 500 si chama si Manipur gi tourism da thadani ka haigi ba yamna koi wangna prospect laiba ama haigi tourism so amane aduna anisi yamdi maruai aduga akoina amuk akogi magi budget ki allocation da yengpa matam da di se akoina Manipur gi budget si chahi yona tolop nulop ate te loi budi yawre ko bunjal la kan da crore lising kunthra ga manga haisi hoi lising kuntha ma thoi to mu handare adu ga su akoina ada da pa matam da akogi department ani se masidi akogi atai taisna koi gi college ga university ga tamhar kanda sina nursery pre nursery gi thakta le budget yeng budget yam pick pa mo samna hojiki yenthoi ba koi gi mari se sigi manung state da se koi gi deputy CM nemchap gi genji hani am choba ma se portfolio paramdi adu deputy CM ogi bidagi handaki sina manung moidana maunda di koi gi choba pham khra thindokre adu gi manung da ma parisi koi gi travel affairs in hills department and plus RDNPR si auxil pasina ke doge mai di lupa crore si ain khan badal lupa crore lising mari rongi chang sine ba mon do ko gi mana handle to bi sidai sum helam doi ni ko chawang nei pa ba ni 4000 crores ko mane ba ani do pulaga royal development ti kai matam da di mamang gi chahi 2022 23 24 or ngani lupa crore lising mari ga chatre chi chahi na thamine budget ki allocation si yam chawba khwaidagi chawba id Manipur yam chawriba budget si home ga education ga rural development ga ado ani du bukta mai thiba pir kanda koi rural development se du yori ne maram de koi gi nangi job card haiba NRGS adigi ate central sponsors scheme yam jawbani na rural development gi yam chawe ba ada madu mon chakre adigi ji ki hariba tribal affairs adugi su mon chakre na tra ko ana punsal karo lising mari mu oi matam da koi gi home gi adigi sports ki sigi jo koi karo pa lising magi su adum yam chaung tai crore lising ahum chatret
ka hai tare ne ko yang khai mari sumai na du mai su ta ba ma le ba ko Okay, karol lising ma chawai what about public health engineering, forest environment, climate change kidi? अखोई की सिगी अदुम लेरे नत्र Yes. अदमान पारी से अखोई की मशीन रुपा करोड़ लिसिंग मगा चंगा हुंपु हुंद्रा गुंबा दुम लेरी ने अदुगो हजिकी अखोई की हजिकी हारिबा केनो की स्लोकेन की हाइतारे ने Art and culture ga tourism gi se. अनि सिदी रुपा करोड़ मरफु गनि थोय गक्तने Khwaidagi budget hanthaba. हंदकी चही की फाइनेंशियल याग सिम पावनी को Okay. हाइदि लोइदोरे एंडिंग नि मार्च से लोइदोइनी अदु अप्रैल दगी अनोबा अखोई बजेट सिम होदोइनी सिदसु याम हेंगलोय हेंगट के हेंगलब दाइन खनबदा करोड़ मरफु नि थोय अनि सि पारगा समना हाइदे अखोई आर्ट्स एंड कल्चर न लुपा करोड़ यांखै नि थोय गुंबगी बजेट थमेबा सि मनुंग लुपा करोड़ कुंथा नि पुसिना लोइसनरानी सिमसु अदगी अखोई टूरिज्म की लुपा करोड़ कुंथा गुंबा लेरिसिसु करोड़ कुमरी कुमा सिना लोइसंगिद्रा No oza ozaki fund budget chawgera pikera thabak ti public ki welfare gi thabak par tawra kadoribni I want the paisa yam budget yam pikpa department pire haibase war from thokpra thoktabra aduga si question ama leizare aduga ani subo question na pendrabni na portfolio pibra pada pelaktrabni na coalition government sida crack ama lakpagi chance leibra hozi elections unakchlakpani na question ani se khatham bios क्रेक ती थाज दे मरम दे कोई क्रेक चलहन बंगम बगी शक्ति है कोई मांग दे कोई लेगी थी नत्रा हाइदे अदु दिले दे सुमने गी कोई की मागी स्टेटमेंट कर करा खरा पीरगा खोलगा मागी वर्कर्स सिंगा दुगा माई पार्टी ना खरंगे दम हाइजे मोट कोंग दु दि काई दे कितंग कोई की थबक तो बया बा कोई डिपार्टमेंट अदुम सिनबी हाइबने अदु मदाइ दु दि कोई की मागी अदुम राइट टू अदुम लेने खले अदु मखाताना कोई की मिनिस्टर की एक्सपांशन अदुगा पोर्टफोलियो मखाताना सिगी बजेट से मतुंग दि तोरकनिंग खलेबा अदु आइना खाइ मरु ओइना उजबसे कनाना कना पाइ हाबदुमदि अदुम दे आम चंगन जरoi अदु खाइ मरु ओइबसि अखोगी सिदा लेरिबा मिनिस्टर सिंग सिदा अखोगी येंथोइबा पोर्टफोलियो से फजन मसी फजन पारगा थबक निंथि जन तोबा ngam am thokta ana saita ma hijani magi village amada masina koi wari ni ko yam tianba village amada koi minister ma chatpa jane ba aduga magi yam chawkata ba aduda man hai magi secretary ma'am se pura chatpa sida akhoi noina pamba khara hayo haibutu da villagers sing tuna hai ani khatang pami amana akhoi gi mafam sida स्कूल हाइबसे अमत लेते अदु स्कूल अमखतंग दि लेंखटपियो हाइदु अदैदा माना टेलीफोन तवे कोई मा सेक्रेटरी हाइदि खुतक्ता हयंगमक अखोगी स्कूल साबला अनि हाइदना को अखोई खेमसान की सेमिस्टर खेमसान की होजि खुतक्ता होगदमनि हाइदु मदि तवबदि मालिको अदु होजि की दुना अदु गदि महि खरा लेनगिद्रे को याम कुइरबो वारी ने अदैदा खुतक्ता अखोगी स्कूल सी हयंगमक लाका अखोई साबो होरनि मयम वाबिनो यारे हाइदमा फोन सिदा थमने अदा अनि सुबदमु करी पांगेन हंगबदा अमगा लेना अखोइ से मोबाइल नेटवर्क से सुनि फंगदे कहीं फंगदे कोई नेटवर्क आबे जाति सुले लेते तो नेटवर्क से फंगबे हारमम त सिम्बिवाना ए मोबाइल पिरो तौगेना हाइ बिसिदा मासे खंगेबा मांग साइन तौइसदी नेटवर्क फंगदे तो ओरमेबा अदुना खाइ मरु ओइबसी पब्लिक की ट्रस्ट है सी लेबा दुंबा मिनिस्टर मथौ ताइदना को अदुना स्टेदा इन हजनिंग बसी होय मोइसे अखोगी खरा बजेट की लिटरेसी सिमति लोइना लेबम चंगी हानगी लिसांग सिना से मिनिस्टर ओरगसु बजेट की एक्सपीरियंस लेहौदबसु दुम जावे अइना ममांगदा अखोगी मणिपुर की एमपी ओरंबा लोकसभा की एमपी ओरंबा अदुगा मणिपुर की अखोई असेंबली तम हिट ओरंबा एमएलए ओरंबा दुम मिनिस्टर सु ओरंबा खरा दुम थेंगनेबा हाइदि मतुंगदा अद थेंगबसैदा मोइना हाइबसी मोइ बजेट सि फजना आइडिया लेतेबा लेतमने कमाय तोरे मागी चाही के लुपा मागी बजेट लुपा करोड़ चाम यावबदु लुपा करोड़ कुंठा खतंग सिनबसि खौदे मोइना ए अदुरगे असंद मुका मु ओरगदे मत सोइदना आई तौनो होनरेने हाइदि यूटिलाइजेशन मोइ खंगदे से फॉर एग्जांपल आई हेक्टा हाइजगे को डिपार्टमेंट अमे ता खोइना खंगले लौरसे कमर्शियल इंडस्ट्री सी मसी हुजिति हानदि मिनिस्टर जी नेमचाक बिन ओरम नत्रा हुजुपुदि डिप्यूटी सी मोरे मोन पिरिसी अचौबा कोइ बजेट लोइना बदु डिपार्टमेंट अनि यावरेबा अन हारिबा कमर्शियल इंडस्ट्री सी 2023-24 की हुजि फौबदा फंगबदा चाही दुदा कोइ बजेट सी लुपा करोड़ 163 सी डिपार्टमेंट सी की ओइना कोइ बजेट हापेबा अदु सिनबदि लुपा करोड़ 50 मा सिना लोइसंगे ओनली फजन यूटिलाइज तौगिद्रेबा दुदि फजन नत्रे 166 करोड़ दा 35 तौरगदि सिदी अदुम याद्रेदना को अदु मसी क्राइसिस नसु ओइ अतै सु अतै डिपार्टमेंट खसु दुम जावे अदा आई जेनिंगी दि सिनरी बा डिपार्टमेंट सी फजना तौना बा हंदक तै दि होनबम चंगी असोबिसिंगी येंगा अदगी अमना रूरल डेवलपमेंट सी मतम दि रुपा करोड़ 4754 सी बजेट हापेबा करोड़ लिसिंग मरी गा चाटे जंखै मरी अदुगा सिना बदना करोड़ लिसिंग मा चनी मंगा दम लिसिंग रे अदि फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट करोड़ चाटे का तरा तौबसिसु सब्जेक्ट टू करेक्शन 166 करोड़ दा
loisanbagi aduga PhD su adigi ate top department sing except education gumba adigi magi home gumba natana atai sti sumai tawdra variations yam leibasi maruna swai tadi koi gi yam efficient oiba minister efficient oiba koi gi bureaucrat officers mayam ji changpa aduna ina thamjaning di scenery ba koi gi magi portfolio sing sa mati phatana koi gi mayam gi koi gi sigi delivery se phatana tawba ngamna ba masi changi ada hujik se amulura ina nangai di koi gi mantri si expand tawrudre mantri su anuba lengak su leirudre natra aduna hujik lai se mars khwaidigi lori di chahi amasi akoi gi sum khala khalga nene nene sum lakpada tiang khama tamsida anuba sri khemchana lusingba je hape ada mona phangi matam sam tele ba andiki chahi gi oina ana tiang khama matam da mars ki aroi ba chehul sidi spending ki festival ta dore ba hadi holy festival e mathang da leidoi si manipur kharsa ki festival hadi koi bil ka huna ba dagi masi talai thonur ba sigi akta hi tum dage se ke te tawdoi ne ba ko aduna koi nahangai koi slum basin da le ba do hauji te koi gi ngasai gi 100 meter race tila ka do ne no ne sidai da ana madai du da koi gi kari haini koi gi festival je ani thor ko do aduna masi thok ta na ba koi gi 2020 ga 6 7 gi koi budget si March ki tang tram ri tranga swai bu ki manung da di soina puthor ani ba ko aduna adui matung da magi portfolio makatan yen thorpa minister makatan expand to pai posila kani ana ina thamjani di masi koi gi chief minister ga magi prerogative ni cabinet expand to ba natraga to dubai si mai kutelai aduga ngasai portfolio je karma polo pi ki de si ain ki matungina my constitution ki matungina adi magi prerogative ne ko adu ain thamjani gi di maga khuchaba adi khuchabi haitare akoi loina ba nunga ga tim wa ko ne chapya ngam ga do aduga mana tawri ba tak sumaina ain din na dina koi lambi sorok tabu chalasu hoi mayam budi haina ni koi gi du teng khating ya de thing teng changi kok yam thadag ba dam ni hai hoi adugi sudum lakchani adu tawu sumaina koi gi collective responsibility logadam ni na aduga assembly da answerable ogedaba miyam da answerable accountable ogedab ni na ngasai gi maga chaminer go tim khrasidi akoi gi maga chanaba aduga thabak phajana tawgadaba aduga phajana koi budget chi phajana koi efficiently utilize toga akoi gi jiki manipur gi yamna koi gi laikha ta ra ba economy hai tare ko masi koi sikhana ba khona bagi madugi thawdang du yamna burden du achauba burden amane ado han gi du maina han minister orak pa du maina han gi experience le ba kambu jingina ngasai slow motion da sum chatra le ga di akoi gi miyam gi pen da ba kholaw yam la ka doi ne ba ko ram de hojik chi miyam gi aspiration je masi anuba minister aspiration ji yamna wang expectation ya wangi madu phangan khona matam da makoi ahing kayam koi tum de basangi ram de hojik ITP mayam koi gi yokshan manung sida su wakal gi laina mayam koi na da na haidok ta ba gi wai ni ngasai gi nuai ta mayam le ne ba adu expectation yam chawbani na koi gi mistake da koi gi maru ba koi gi mai portfolio pai ba mayam se aduga makha ta hojin thor ko dori sing si tasen ba ki koi gi people first aduga IDP first ai bido madu ai ohening en smai tam se thank you so much oza ozan thami ba ji ozik koi gi budget session lorga cabinet expansion si tork ya habe gi wafam duni aduga mathang wang si ha oza Dr. Yumnam Premananda lak chege oza ozik ngarang governor na thokpa notice ni on the advice of CM maina portfolio yen thokre adu yenthokta portfolio acho zo mayam amadi CM da concentrate tor le masi je smaina CM na mayam atopa mayam expand hoji cabinet expand tok the bidaman mayam paisan baje masi too much power concentrated with the CM haigado ribra aduga question amana hoji ki home department je hana di adum ayam matam da koi chief minister na adum pai mali handak team minister Govindas Konthojam da maina khusi na kre aduna masi na governance da kano kamaina mai impact se kamaina lakpa ya bage oza swai je ka thambia Siti chanabini ko chanabini di portfolio yenthokta mayam se chief minister na paiga leibai si di chanabini ba ko sai di chanabini di akhoi na haibana te masi akhoi na khangbi du si loin ba constitution ngaktani sina article 166 tala ani 166 sina kai haido no ha kana khoi gi conduct of business of the government of state have state ki government se conduct tong no bagi business se ka ba to bunati ko thabak thana na business hai ne adu gi post 166 ta adu gi makha rule lama sem gani governor and empower to rule lama sem gi akoi article 166 ki clause number 2 da adu gi makha da ni rules of business of government of Manipur and sem si adu gi makha da ne portfolio pi ri si yes adu gi po ni hujik lai se aduna ai bu haijo ga di portfolio da amana pa so pa su ka su thoidok te da to da bu to kai no ha kan da chief minister no pai re adu hong bo chaw minister mana to portfolio on pai re thoidok te di kai no ha kan adu na mu adu constitution la ani 164 gi
clause number 2 mu la ani pabadana clause number 2 to article 164 of the constitution India adudana akoi council minister shall be collectively responsible to the legislative assembly of the state hakado haidi amakhak nate state minister amasu whole council minister se collectively responsible ni amana parazo amana lal su loimba la chu masu loimba aduna collective responsible gi potu la gadi akoina khambada whoever that hold the portfolio I think no difference ne ba ko tawbudabu chanabi da khoni sum urak pada chanabi da haikadra hen paining ba haikadra state minister hongu pa kai home si police kuma kai gumba si mai ma khada leiduini na khara maru oibusu oidana ko the finance kuma sum paigali ana anyway handa kisina model ama tawraga hongu masina ama da pahalaga hai adu ju phaidana nang na paire amana pairaga di akhoi gi leader ji kamai tawbono hai kana sengbadi leader thabak phajana sindokpodo aduga mongoda na paihuda bodo adu leader nai sai hai ni leader de kaina thabak si phajana sindokpo nang si tawro tawdriba tawba aduga mana kai paihuda adu good leader ni hai ni ba ko adu of the sathari bara natraga na yanaba makha da paithok pasin tawnari ba that's up to them khoina khangu na tre tawbodo bu chanabi de aduni lo de mai leba ko adi mathang da ina haija doise akhoi gi portfolio pithok pasi asengbadi 4th of February da order information aduga asai gi akhoi gi secretary all of secretary laure adu nimitu da adum nomini humni maximum da hafta angum bada gadum tawni ai khaba masi handak ki se chief minister wasak law matung da adagi di council minister gi akhoi member mari amaga moi manga wasak law min naraga portfolio pidana sum hangada satran kota lehen mas ai khambada this is record ni India gi state mayam se India state mayam state yam leitana ko Punjab Maharashtra di Mizoram apik pada Nagaland swai to Arunachal Pradesh di khara sathok UP Chhattisgarh tawsida this is a record ni record hakanda wasak law matung da order information moi ani lawdu ni order information as well as office of secretary yes haidok pa yada pokasam lady minister singina adu ani lawbu adu law matung da akoi tha ama changna portfolio pithok na leibai sa something inside the khar leram do male kai si marakta meetings to giba mayam gi amukta yaugri portfolio pibada 1 month changba se 1 month pung da sadu odi yam yam bidna ko amain changba si India history da khambada this is the first time orangoni masima chingleninga oire chingai hebanate pg maram do yamna manung da khanane ne ba yam tawrong gine ba apho poni asima leire ani subada akhoi gi masi su constitution ni asai akhoi tatana haijabado government haisigi real executive power city council ministers and pai do ne aduna article 163 hai haimandana mayam khangama ngang sing page number nate article ni 163 aduna hai do dina chief minister shall be appointed by governor anate there shall council ministers to advise the governor hai 163 ne adune ba koina real executive power lies in the council minister hai mana advice to the governor da the governor is 154 da mana masama tau gabra ta sapudina half gabra hai haraga su 150 was to be read with article 163 ni aduna takpadi governor gi discretion khale masa tau jaba yaba discretion jam de mari nga khale adu gi discretion nata batai di council minister mong advice pirak podo mana tau duini mandatory ni aduna constitutional position level mi sina constitution matung tau goda sima leiba aduga hujiki cabinet ka POP da basa sina kano da lai sina 164 da lai 164 ki siju clause number 1 ji yeng yare cabinet POP da expand to bodo da sina 164 da 164 ki clause number 1 to article 164 adu da high sina chief minister shall be appointed by governor and other ministers shall be appointed by governor on the advice of chief minister hold the office during the pleasure of governor si ahum ji ma khangbi tare ahama hai sina chief minister du governor na half kane ba no doubt half khre lore natra adadi chief minister ki pot ma lama leitri bane ba mana claim tawjaraga baton tawraga ma do hapane ba ko aduna adu gi du ma yaninge adu ani subadana atopa chief minister mayama atopa minister mayama council minister hapase this is the prerogative power of the chief minister ni by virtue of article 164 clause number 1 ozado si council of ministers ja apun budget 12 sudragadi sukaya dabra taran toje sugadabra hojik leri bisine su dum chalai badi dum yabra kanoni as per the law law the high se kanoni masina masisu constitution la ni 164 gi aduna kon hapsalakpani 164 1a hayane duna okay a b c hapsalak maktani 164 1 the high sina maximum da is not exceed akoi gi kano se akoi gi 15% ni hen ba yadaba adu the holaga de akoi 7 tayeba ko adu da makada proviso the provided date am yongani provided date na not less than 12 haiba masing dana 12 aduga sai kano to 15% adi hen ba yadaba adu gi pot leiba adu na adu potu leiba ni Manipur gi 12 se lawon 12 hapasi
not less than high man not less than the 12 tagi handaba yadi adu hojik yam thin handara le the haptaba yaro si hayeng government se leiri ke hapta 12 haptaba yaro this is mandated by the constitution the proviso 2 article 164 1A pibane ba ko so hatu yap hapta yaro adu masi kayam ko hapka dagi hapoi dagi ai si kasu leite ira pidi ba dudi sanabi oina thuri ge phare aduna masida haptre ge phatre kaino akanda haptre ge phatre be artri masi ai gi logic si kanuni ko si constitutional people logic ni akoi constitution si akoi sarkar si parliamentary democratic form of government ne akoi cabinet system cabinet rule tawduni governor si di madi rin tawbuni rule di cabinet tawduni ba ko cabinet system British cabinet system si akoi apply tawrise collective responsible guys aduna masidi hapta shayar kai hapta yaro kan akoi da 3 tier of accountability lay ko si ni akoina kano high akoi presidential form of government te akoi parliamentary form of government ni democracy pa lay ba ni sovereign ni ka high kano ka because of these 3 tier of accountability akoi da ngai civil servant lay ba ngai ni da ko backbone civil servant are accountable to minister accountable ni head to the commissioner oirangani secretary lerangani natrada department gi home gi kari gi education gi moi mayam si they are all accountable minister khwai makok to the department khudi maki people elect tawraba minister ama leram doine any department should be attached to one minister du makok to phama lem du chokki ung de leram doine minister ma adu gi pone aduna all civil servants are accountable to ministers sima khang tare aduga minister laitaba dudi governor roi pare ko adu matam wari ni ko 356 na aduga ministers are accountable to house legislative assembly they are accountable ne the house accountable to the people ne see three layer of accountability ni aduna ne koina sovereign democratic republic ke no high parliament form government because of these three ne high the people the masai civil servant duna minister they accountable ministers are accountable to the house is accountable to people never the oza hojik only for minister portfolio yen thokre duga atop mayam sina cm gi makhuta leirabani na masi je kamai ni biba yabage budget ki matung da expansion torok pa yai haibagi wafum zu leiri adu karigumba chief minister loin passion baje masi political control kumbagi haidi elections nak albani na political control gi strategy am oigadra adu khoina haibagi ngamaro ko ngamdraga su yam pai badi phatida department yami dana ko department am si chief minister lo nam pai basu mong the one ba ko ing size leader is ka lo pi thu mong nam le hudab do nang adu to thodar ga le mi ko ga adu to da bra hai ban sing ba adu gi kaino ka hai council minister gi mi pham pham ko di chief minister share lo do ne ba ko adu na mani sau sau ni mi ne pai je ba ni man lo control my control na le ne ba ko adu gi poni na yam na chief minister ma sa na paisen ba di ai di adu sum den khali ma si matam ngai bo ngani soidan pirakani hai di yam dre pi do se cabinet ha pa council minister ha ba ko do se only 7 remain tarek ta ngai hore tare si kana phang du ni karma method ta sina duna khoi khangde ba ko to bodo boy khamba da times very limit matam se leitre sahi pharo duina ta ki sarkar se niyom da tawra di election ki kari gi korop kandak la ga di caretaker government legi duine ba ko amai leira ka duina matam se leitra bina tha ama already sakre adigi tham sakre bane February 4 ni koi March ki 4 la abani hendoro mi 6 5 la abani ana ain khamba time is running out and in khamba da khuji bok ta hwai koi lemhori ba council minister se hap ti basi kari gi no sima question big question ni aduga ngasai di tang mari da wasakhi bu hoji bok ta profile da pi daga su chief minister loina pai re notice amuk thopi gi de notice thok the ade je chief minister oi ai pai lete smai tok na khoi gi chief secretary ni thoi thok ta ya da ba the by virtue of rule number 6 at the sub rule 1 to rule number 6 of rules of business of government Manipur ki makha da thole ne base sina kai de lak rule na kan da article 166 ki clause number 2 ki matung ne semak rules ne base ji aduna loina ba si law da tokjabani aduna aina khuji ki do high wari do portfolio p ba si chief minister na pi gadu kanamta na pi ba yaroi it should be done by chief minister kana sidi my power ne power si manas aina sina de haijaba nate chief minister my power sina hum change power si sina da ka ga de khoina superman ni batman ji khangaroi only we knows he is superman he is a batman he is able politician he is able chief minister kamai khangduna kanda how he use exercise his powers ni and chief minister power si constitution pizare and the article 164 gi clause number 1 very clearly pire haidi huji ki kanu du sujawre
rules su yaurabani portfolio chief minister na advice tawga notice tu na chief secretary thokpa in the name of governor da adugi post very clear ne chief minister na masi atwa da khoina leirakpada kanamta na khut changde no one is intervening intervene tawna de satnabi da hai center dagi atoba mi singna there is no intervene tawba yade this is the chief minister magi prerogative power di kanamta na khuting ma yadaba constitutional pure power ne adu power do mi ne khuting jan taragadi madu ma obe mi obe phar tarane ba ko amana amkotang haijoge hujiki se expansion I moi karanga tawdo we don't know but as soon as possible this is good for government sima oire adu natraga di government chalai ba one eba ko ade amana hujiki do jagi tribal affair ga hill department si mamang di khabada ka su am yaw gi bani masi koi gi naga isinaw sinadi koi di laigadaba imphal da laigadaba mi adu ain sina takodi memsa ki jen isi imphal da adu yam thun laigadu mali kai ga advain understanding lairangani ade amana koi gi hujiki do koi khurajam lokena pai art and culture tourism ka mayam sa ai khambada si pentok penin thudok leite all ministers equal ni moisi loina ba council minister mi pham da yaw doine ba ko aduna irrespective department si thudok te da tawdo mathaudo lebak ningba with nationalism with patriotism we tawba tourism mai tourism je ta sakhona bona ba leina ka home ga ga rule lo se phajan sathraga hekta khoi gi shanti leba uhen ba sumaina amma sathabam changi tribal affair hills haraga tribe khoi gi hill ga beli ga nungsina na ba acho bonding problem hona ba sumagi wakhalo na satharaga de na khambada huiba get any portfolio I think no difference